Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün dekabrning 31 bazar ertesi kunu. Amerika Birleşken Devletleri artık UNESCO azasıdagi karar kanuni kuvvetini aldı. Endiden Washington közetici statusını ala devlet artık aza ücretini ödemeyecek ve bütün Dünya Miras Komitetine de saylanılmayacak. Washington teşkilatını bırakmağa istegeni hakkında oktyabrning 12'sinde bildirgen edi. Sebeplerden birisi UNESCO'da aza ücretlerinin ödeyetkan borçları ve Birleşken Devletlerinin fikrince teşkilatının islah etilövünün gerekligi. Bayram günleri Ukraynada teleküsüzlük hizmetleri artırılgan rejimde çalışacak. Bu haqda Fevkalade Vakalar Devlet Hizmetinde bildirdiler. Yeni yıl kutlanılgan gecede bütün Ukrayna boyu 7.000 kurtarıcı çalışacak ve daha 2.000 teçhizat. Fevkalade Vakalar Devlet Hizmetinin aviatsiyası her türlü vakalarga hazır. Şu cümleden AN-26 uçağı en çok kurtarıcılar adamlar kütlevi tarzda toplangan yerlerge dikkat ayıracak. Birleşken Devletlerinin içki teleküsüzlük nazirligi Amerikanın matbuatına karşı etilgen kibernetik hücumlarını tadqiqat etti. Hacker hücumu sebebinden Tribune neşir evinin Baltimore Sun ve Los Angeles Times gazeteleri vaqtından keç neşir etildi. Bundan gayrı bu evinin da iki neşirinin New York Times ve Wall Street Journal basılığı birkaç saatga toxtatıldı. Bilgisayar virusu dekabrning 28'inde tapıldı. O gazetlerinin maketlerini hazırlagan programmalarını qarab etti ve Los Angeles Times bildirgenine göre hücum chet elden yapılgan. New York'taki Times Square meydanında matbuat serbestligine bağışlangan yeni yıl jeyini geçirilecek. Jurnalistler bayramның şerefli musafirleri olacak. Yarı gecege bir dakika kalganda jurnalistlerini korçalagan komitetinin icra müdiri Joel Simon New York şehrinin başı ile birlikte yeni yılının keluvini timsal etken bullur küresini uçurtacaklar. Halkara Jurnalistler Federasyasının malumatına göre 2018 senesi Senatının uğraşkan vaktında 94 media hadimi öldürüldü. Bu göstergeç 2017 senesine bakkanda 12 adamga arttı. Ukraynada nevbetteki prezident saylав aldı kampaniyası başlandı. Prezident namzeti etip gösterip ve kaydetuv için Merkezi Saylav Komissiyasına vesikalar berilivi 2019 senesi sonki kununu da saysak fevralning 3'ünece devam edecek. 2019 senesi sonki kununu biz saysak fevralning 8'ine kadar taban namzetlerinin kaydetuvu olmak gerek. Bundan sonra MSK devlet başı vazifesine namzetlerinin cedvelini ilan edecek. Saylavlarının keçirilüv kunu ise 2019 senesi Mart 31'inde olacak. Ukrayna prezidenti 5 yılga saylanıla. Prezident namzeti 35 yaşına yetken Ukrayna vatandaşı olmalı. Devlet tilini bilmeli ve saylav kunundan evvel sonki 10 yıl devamında Ukraynada yaşamalı. Ukrayna tenisçisi Leysa Tsurenko Avstraliyanın Brisbane'inde geçirilgen kadın tenis turnirinin ikinci raunduna geçti. Geçenlerde dünyanın 27. en iyi tenisçisi 2 sette seriyanın en güçlü tenisçilerinin cedvelindeki 24. olgan Romanya temsilcisi Mikhaila Muzaraneskunu yendi. Oyunun hesabı 6-0 ve 6-2 oldu. Tsurenko'nun nevbetteki rakibi reytinginin 283. olgan Avstraliya temsilcisi Kimberly Brill, Brisbane International yarışının çempionu Elina Svitolina turnirde ikinci basamaktan başlap oynayacak. Ukrayna Vasiliy Lomachenko ve Venezuelalı Jorge Linares arasındaki uruş WBA fikrine göre 2018 yılının en iyisi olarak ilan edildi. WBA saytında haber etildi ki Mayıs'ın 12'sinde New York'ta yengil çekede geçirilgen uruş boksçularının sınıfı yardımının saylanılgan. Olar ala derecede texnika, tezlik ve kudret göstergenler. 6. raundda Lomachenko iqtisasi
саяси карьерасында ilk сефер нокдаунға уғрады. Ама бұна бақмадан 10-шы раундта ұрышны ғалебенен бітіріп олды. 2018 сенесі Ломаченко WBA ве WBO фикріне көре енгіл чекеде 2 чемпионлық унванını әлді етті. Бокс аққында язған Америка журналистлерінің бірлешмесі чеки категориясына бақмадан кенеде оны НИЕ дүния боксшысы оларақ илян етті. Қырым-татарлар спорт сасында унванлар казанмаға девам етелер. Спортчыларының бұл сене халқара мейданында елді еткен нәтижелері бір чоқ олды. Мисал оларақ Февзи Мамутов Алмания чемпионы олды. Боксчы Артур Зиядинов Канадада ағыр чекедеке НИЕ боксчыларының юзіне қошылды. Тәфсілатлы жейсе мұхберіміздің левхасында. Сейретмеге теклиф етеміз. Қырым-татар спортчылары үшін 2018 сенесі баяғы парлақ олды. Бойлы кібі ярышларының жедвелінде бірінші сырада Иранда кечірілген Юнан күрешінде тахти купасы. Қырым-татар Февзи Мамутов Кубадан Бареру олимпик чемпионы еле күреште ғалибе қазанды. Италиядан спортчыны еңді ве нәтижеде ярышының сайыбынен күреште ғалип шықты. Финалда Ағзари оларақ бірінші ерні казах күрешчісіне берді. Ве бұл ярышларда күміш медаль әлде етіп евге қайтты. Бұның иле қырымылар өзлеріні бокс күрешінде де ғайет әйі көстерділер. Артур Зиядинов бір sıra ұрышлар кечірді ве епсінде ғалип болды. Сонки күреші аргентиналы Рикардо Рамала иле олған еді. Бұл ерде Артур нокаут етіп ғалибе қазанды. Бойлейже о ағыр чекідекі дүния боксчылар жедвелінің ilk юзіне қошылды. Тарихте ilk сефер Қырым-татар Америка футболында Украина чемпионы алды. Украина чемпионатының финалында Рустем Сейтметов Киев патриотлары еркенында Львив арсланлары еле ойнады. Патриотлар 6-44 есабынен еңділер. Лыжа фристайлының идманчысы Энвер Аблаев үшінде 2018 сенесі мұвафақиетлі олды. Оның талебесі Александр Абраменко Пхенчханда кечірілген қыш олимпик ойынларында Украина үшін екене алтын медаль әлде етті. Амма Қырым-татар спорты үшін бұл сененің ең парлақ вақиясы Ленур Темиров күреш дүния чемпионатында қазанған түнч медалі олды. Ондан evvel бойлы кібі еңішлер тек Рустем Казаков ве Эльдар Асанов мақтанып олай еділер. Имран Усейнов, UATV. Конвер кебе махкемелері саяси давалар ве Русия ордусының бұлынығы. Эпасы бұ 2018 сенесі илхақ етілген Қырымның ақиқаттыдыр. Ишғал алтындаки ярымаданын сәкендері кеті ятқан сененің насыл яшағанлары аққанда Имран Усейновның левхасында. Қырымда башқа фікірде олғанларыны тақып етмеге девам етелер. Саяси давалардың миқдары артық 100-ден зеде олды. 125 было задержаний. 125 қаланув, олардан 72 Қырым-татар халқы темсілчілері. 186 тевқивде алынув, оларда 125 Қырым-татар. Жемат фаллерінің сөздеріне көре Қырымдаки махкемелер конвейер кібі чалыша адамларының не яшына, не сағлық алларына бақалар. Яқылайлар ведже кашка давасының иштирақчысы Бекирдегірменжі сақат. Онда астма хасталығы бар. Апысхане хастаханесінде окомаға ятты. Бұ даваның да бір иштирақчысы Асан Чапух тевқифіне еберілді. Оның алы ғайет финадыр. Тақиқат тевқифханесінде оны тедавелемеге имкансыз. Они, Руслан Ага Трубач, очень сильно возмущены. Олар Руслан Ага Трубач шымды тұтылған еріндегі шартларынан пек ачу дұйғысын есетелер. Кезим Ака айтты ки, оның бүйреклері енді тоқтап башлайлар. Адвокат Эмиль Курбединов саяси мәбүслеріні махкемеде имайет. Декабрның башында есе өзді имайеге мұқтач олды. Оны яқылап терроржилықта қабатладылар. Ишғал махкемесі оны 5 күнге тевқиф етті. Адвокат жазасыны чеккен вақтында есе оның офисіне уджум япылды. Курбединов азат етілген сон вақтыны жоймайып өз вазифелеріне керейдонды. О эсір Украин деңізчілеріні имайет еткен адвокатларының жедвеліндедір.
Я, конечно, наблюдал. Ишгаль алтындaki Кырым үчүн гайет шартыжы бер адисini көзеттим. Ишгаль зулуму алтында булунуп, фалер, гөнүллер денеждилерни ярдәм этмек үчүн черелер тапа. Пара урба топладылар ве атта оларны Москвадагы Лефортово тыгат тевхифанесинде авыштырган сон тапылган ярдәмына анда кетирелер. Бу Русия хакимиятынын тарафындан этилген баскаларга бакмадан Кырымда корку белмеген адамлар калганын көстөрө. Русия Кырымда оз ордусының арттырмаға девам ете. Көзде Кырымға ПВО С-400 комплекслері кетірілді. Бұның иле Ишгаль акимиеті Кырымда яшаған украинлерні канунсыз суретте аскерлікке желп ете. Украин тарафы есе бұл себептен халқара жинайет махкемесіне ариза yolladı. На момент подачи информации... Халкара махкемесіне жинайет давасы ақында ариза берілгенінде махкеме Кырым сакинлерні аскери хизметтен қачынғанларны 30 үкім илян еткен еді. Да 5 дава махкеме бұқуында еді. Кырымда Русия канун корuyucu органларының büyük миqdarına bakmadan Керич фажиасыны алып уламадылар. Октябрьнің 17-сінде колледж студенті Владислав Росляков талебелеріне ве ожаларына атып өлдірді. Соңра есе оз елінен yapılған бомбаны патлатты. Трупов полно, детей трупов полно, настоящий тиран. 21 адам ila қолды 67 yaralанды. Украина прокуратурасы там окыны bu davаны тақиқ etmege başladı. Чому для нас це так важливо? Не чун бызы чун бу эле муим. Чунки олар Украина ватандашлары. Вене ерде олса олсун, ама Украина ватандашлары элек олғаны бу фиджадыр. Yazda Amerika Birleşken Devletlerinin Devlet Departamenti Kırım beyannamesini kabul etті. Bu beyannamede Kırım Ukraina kısmı olğanı yazılған. Bu vesikaga da bir sıra Avropa memleketleri kol tutup koşuldu. Birleşken Memleketler Teşkilatının Baş Asambleyası da oz noktayı nazarını bildirdi. Бу резолюция Русия Федерациясы азак денизini аскерилештирилгени акындадыр. Ве етілген Кырымда инсан акларына багышланган резолюция. Ama hareket göstermege kelgende Kırımlılar yarımadada akıllarını özleri korçalay. Cemaat hareketlerge birleşeler bir-birine jüremelerini ödemege yardım eteler ve mahkeme oturuşlarında semetdeşlerine kol tutalar. İmran Hüseyinov, Olga Valinets, UATV. Құрметлі серджелер, бұл дақиқаға бұл сонки хабарамасы да чоқ хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз, сағылықнен қалыңыз, көрішкенже.